Now, di kunak nga vision, and pagkita ni Apo Diyos kaniyak, di July 19, tiung-ungot ni Jesus, nga diyang pinutod na yung dragon, ti message na kanya kajay, permi ti ungot na jay mararamid, iti COVID, iti the whole world. Nga pangukwartaan na iti COVID. Kaya iti kaong ungot ni Jesus Christ. Kaya kung na kanyak, nga 50% nga destroy na niyay. At expose na niyay. And no saan pa lang panunod to dyan, umay iti natural disaster. Including Pilipinas. No handa nga, denggen iti warning ni Apo Diyos. So now, praise God, ano day? Ada ti bill ngayon pasa day jay Senado, ti mandatory vaccine. Tapos na mandatory dato Pilipinas, but praise God, ngayon basura day jay Senado. Amen? Praise God. Anya tigat ko sa yung basura na, handang inapruban. Praise God. Apa nga bagbaka praise God? Tinadumakat na dumagamit di ba nanaw tayo eh. Amoy naman sa ka-born again. There are 4 things nga dapat mo maawatan dito eh. Number 1, no apay nga siyak at anak ka pabaksin. Number 1, Jesus is enough for me. Iti tunay nga Savior nga makaisalakan kada tayo ti devil is Jesus. Awan dila do mga Savior nga makaisalakan kada tayo kini Satan. Ti amin nga works ni Satan malaksig ni Jesus. Only by His blood nga naabak ti death. Only by His stripes nga we are healed. Pero iti unbeliever ti lubong foolishness kadakwada ti message ti cross. Foolishness ti message ti blood. Foolishness ti message ti panakatay ni Jesus. Ken panagungar ni Jesus. So naibagbaga tayo dito ibagbagada kada tayo nga foolishness. Minamagday tang ibagbagayo. But in the sight of the living God, say saan nga mang pati iti workout ni Jesus ti foolish thing. Amen? So, number 1 di ay, awan ti maka-save. Karatayo hargitoy, only Jesus. So, I trust in Him for my salvation, for my protection, for my health. Amen? Number 2, your body is the temple of the Holy Ghost. Your body is the temple of the Holy Ghost. Pinurchase ni Jesus si bagi tayo. Di bagim, han mo nga bagi data. 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20. And 1 Corinthians 3:16 and 17. Let's read those verses. Okay, 1 Corinthians 5. Don't you realize that all of you together are the temple of God and that the Spirit of God lives in you? Okay, verse 17. God will destroy anyone who destroys this temple. For God's temple is holy, and you are that temple. So nga, hangka nga gikabil, timang destroy dyan nga temple. So nga, bawal dyan temple of God, bawal tayo arak, bawal ti drugs, bawal ti poison, bawal ti taba, bawal ti addiction, bawal ti chemical, iti vaccine nga hanga sure. Amen? Do not destroy the temple of God. Amen? 1 Corinthians 6, verse 19 and 20. Listen to this. Don't you realize that your body is a temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourself,
So, hanyo ako kuha na siya. Bagi ni Jesus. So, kita nyo kumpurmi ti saksak-sakyo. Amen. Okay? So, because this is the temple of God, aywanan tayo. Antayo nga gisaksak timang patay. Amen. Mang destroy. That's number 2. Number 3, vaccine ket na iras nga na manufacture o na aramid. Ti vaccine ko sigon ti sensya, maramid ko da 15 years. Pero hiti more than 1 year lang, baka 6 months pa itiraduman in Rasta because in demand. Pero hanon nga naadal nga usto. So nga adon di pumatay because han nga talagan nga na-prove. So nga, ano ti matmatay? Ano ti mamuntayo dito nga kabagyan de congregation tayo, masikog, nagpabaksin na abort. Ano ti kapsat tayo, nagpa-Bible school, ada anak na baksin, nagmunang-munang, na-destroy the mind na. Ano ti kadua tayo, after the vaccination, nag-clot. Daya di heart na, sumadamatay, hospitalization na. So now, daya di wagbagan di doktor ng hihi. Amen. Ada di police. Ngayon may dito, nga di kadwa ng nagpabaksin natay. Ada di seaman ngayon may, nga nagsusubli di kadwa na ijay abroad. Ada tinagklat nga blood iti matada. Tidaduma het medyo kaslada ma-stroke. That's the effect. Because han nga naadal. Kita nyo ka dididay ko dingbak siya. The dingbak siya, the time ni Aquino, idi padasan na rin inject karigiti ubing. Idi aduti ubing nga natay. Apa yang ini stop na? Batata ura do't matmatay. Awan pakialam. So we need to pray. We need to fight. Hallelujah. Oh, praise the Lord. That's number 3. Number 4. Dito yun di mapan ijay. Revelation 13, verse 16 and 17. Let's read this verse. He required everyone, small and great, rich and poor, free and slave, to be given a mark on the right hand or on the forehead. Verse 17. And no one could buy or sell anything without that mark, which was either the name of the beast or the number representing his name. Awan ti makagatang. Awan ti makailako. Haday nga di papapananda ito Nawanan ti certificate of vaccination mo hanggang maka-trouble. Madamdama day ta ti papananda Iso nga day ta ipandan ti tao di ta. So habang nasa papay, resist now. Because nagiday makuntul na dita, makaputul day dyan, next, idiin na pa'y datan. So nga tidado, makunada nga sumardang hanga sumardangan. Tikwa na lang namalpas na ita, ingat nga to naman ng level. So possible lang na dyan, paplanuun dan, ni Sir Ruben to pa yan muna. Di plano ti police niya. Apa yung tariya, pastor, kuna na? Idi kuwa kat ada nga di paplanuun mi ngay. Makuami dito'y kasla dito'y nation, wano dito'y world, nga maiturayan iti kuwa, militar, ento no 2030. Apa di kuna na ijay. Wana ta sakbay ti rapture, numayin ti rapture, agturay da piman, isong usto di ay, 2030 kanya dati plano da.
So praise God pa lang nung mapaniyay. Baka pa bumababa niya. So dita, magkita yun, dito turungo na. So next, dita isura day, pamplanon ti Russia, amadam-damakat, kargaan ti memory, si brain. Dita ti next. So, be ready habang may panahon pa. So, kanayak habang ada pa'y lawag, sang buton tayo di panahon. Preach the word. Amen. Ento no kwan, ikarga na na, memory tap no aming information mo, mapanon jay. Agasom nagmayat, high-tech. Aming information mo, kaslan computer jay brain mo. Walang ini jay, mabalindan nga i-manage si ka. Intandaanan nyo, han nga in-design ni Lord nga computer ti mangi-manage ti brain. Ti design na Holy Ghost ti mangi-manage iti brain tayo. Are you eating something? So, kasi di papapananda iti lubong. Kanban nga naawagan ni Nostradamus. Ni Nostradamus, may isang scientist, ti pangad-adala na, hindi hula na, dagito'y stars, kaya anda dumapay. Katamo yung, uray unbeliever, mo the time ni Enoch, ti may isang insuron na samyasa, the book of Enoch, di nang asa-asawa ti bababae dito'y lubong sakbay ti layos. Ti may isang insuro na, di panag-adal ti between. Insuro da ti kasatimang hula, babaon ka kita, kasla horoscope, kinda dumapay. So, da samyasa ng isuro. Kat kuna ni Jesus in may, da kayo, amuyo ti mangilasin, kadagidjay, nga tangatang, no niya mapasamak, ngam di yung mailasin, the time, it is Son of Man. So, urenuhaan nga prophet of God diyay, adda, di panangad-adal dang rita. Amen. Ada ti kinagpaypaysuna. Kati hula ni Nostradamus, ado ti maging sumbi, mangrugit at nga 2021, hingga na 2022, 2023, kasi ay, lutagbalin nga sumbi, ni Nostradamus sa ay, ang man of God. Pero, dati hula na. Kat dadya nga ro, disunat ng hulang ag presidente ni Duterte. Ada man hula natin, next nga president iti Philippines, ni Bongbong. And I agree with that. Awatan niyo. Now, napay nga yung kudag ito natatoy turuturungan ti lubong. Napay nga maging sumbida no mangyari day? Kaslada ito'y baksin kat madadaal iti mamain ti tatao. Siyempre, no kumapsot ti panpanunot after for how many years? Kargaan tayo ti memory ta pumigsa. Kasi manan, so magsipakargan to manan ti tao. Madalan makaslada sumbinta, mabalin nga, i-manage teknolohiya. So be strong in the Lord. In the power of His might. Hallelujah! Kailangan tayo kaming ikararagmat. Nga magkaroon tayo iti vision. Ijay spiritual things nga mangyari. Amen. Han nga hid knowledge susaran tayo dito'y. Tahan nga kaya ti hid knowledge nga amuan na gito'y nga banag. They are under the influence of the evil one. Only the Holy Ghost di makaisave kada tuloy through Jesus Christ. Amen? So, ipagpakitak na jay kada kayo. So, praise ka ngayon basura na palang da jay mandatory. Hallelujah! Hangko amo no, ada kayo dito iti pro-vaccination. It's up to you. But that's my revelation. Amen?
Nagrigatan makakalas diya maramdama. Kasi niniinutan ng ipan ni Surya diya. Ti kasana gamin ni Antichrist, deception na tayo. Han nga bigla, ininuton da ka. Ingga nang han mamalmalayan, ada kan kayam diya kontrol na. Kasi ti kasana diya. Keta, amoy di mamarkaan dito'y. No basaan tayo di pa nagpatuloy nan. No dagidayan mamarkaan ti 666, no salvation, zero. Awanan pa na kay salakan ka na yada. Di vaccine ha, kay pagbagang isunday final. But that is the beginning. For me, I have my Jesus. Hallelujah! Whew! Ewan ko kung nasa inyo yan. Panalangin na lang natin ang conviction ng Holy Spirit. Amen! Hallelujah! Willing kayo kami nga ma-prosecute. Tano, idarum na tatikot, ibalo na na tayo. Hagsaot ti Holy Ghost, singiwat tayo. Kasabaan tayo isuda. Oh, praise God. Amen. Hangar yan, ayupay. Anak ka makagatang. Baka no bawal dyan SM, baka mabalin pala ang center mall. Kasi palang neta, tada palang Holy Ghost. Handa makapagturain tiraminti, tada timang laplapid. Sino timang laplapid? Holy Ghost. Ingga na nga rapturo na ti church, sana makaturay nga completely. Amen. So ano ada ti bawal na establishment, ada mo ti welcome. Dagiti Christian. Kasi gawin natin pa ng adal, hanggang iya di pay. So kung nang tinaduma, naglaka lang dito, kung nang tinaduma, na baksin na diti, ibaon mo pag gumatang ti, kanam ta, ada pa. Agbalin nga babaunan tayo sula. Ayan. Sikata na baksin ka. Dati, IDIM, wano certificate mo, sikamantiapan gumatang ideta, pakiiyag mo man dito'y. Kasi ano, namahanga kas jay. Adalata dagijay nga, ibati ni Lord. Kita nyo lang si Senado niya, adalata tinbati na nga kakampi na ijay. Kas jay gamin. Hallelujah. So, itiadalan doon ito. Ephesians chapter 6, verse 10, about spiritual warfare, tisuro ko ito, but focus ko, iti prayer. Spiritual warfare through prayer. Okay. Final word. Be strong in the Lord and in His mighty power. Migsa tayo kinapa Diyos. Verse 11, put on all of God's armor so that you will be able to stand firm against all strategies of the devil. For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places. So dito makita tayo nga dati makunkuna nga dark world. Dati spiritual world. Amo tayo kumati agbiag iti spiritual world. Halang iti physical world. Tamoy na iti physical world nga kung magkita tayo magkita iti natural nga mata tayo. Ijay likod na rin. So di makunkunang spiritual world, dark world, ijay tayan ti lubong ti spirits. Ket nagijay nga spirits, nga day dark world, wano spiritual world, so that mangkokos, tiagman manifest, dito'y physical world. Nawawatan niyo. Now, iso nga dimay sa ikararag tayo,
I-open ni Lord. Ti matatayo di spiritual world. Apay nga mabalin ngay kararag tayo di. Because we are a spirit being. Ada kada tayo ti spiritual eyes. Kat no i-open ni Apo Diyos sa jay, makita tayo lagi di spiritual beings. Tapno makita tayo di mang mangyari iti spiritual world. Amoy ti lubong da spirit tayo nga born again, spiritual world. Dapat agbiag kay jay. Nun haang may parang dihay, makita tayo lagi demonyo, makita tayo lagi saksakit ng spirit, nakas mo lang may kita tayo di physical niya, nun haang malukatan, diyan matatayo ti spiritual. Makita tayo na kiti spirit nga na duma-duma. Dahil ti tunay nga biyag ti Christian. Hanto yung agbibiyag is physical realm lang. Dapat agbiyag tayo di spiritual realm. Amen? So now, it is spiritual world, ada gubat dita. Nakita ti kalaban. So nga dapat na tayo, amu tayo, timakigubat, iti principalities and powers. So there are spirits, evil spirits here on earth. Di kunak nga kaluan nga mangyari, no saksakit, 90% aramid ti devil. Apa yung bagak nga 90%? Ada kami dyan judgment of God, nga ni Apo Diyos ni mga strike. Pero dyan 90% ni Satanas. So we need to understand that. We need to know how to wrestle. Kasano tayo makirisling. Amen? Ibagbagak lang dito because ang kayo butbutngan. Pero ti amu yung hamin, ay ayam na ito yung mangyari ito yung lubong. Hanyong amu nga ado ti spirits nga kalaban. Ket mangabak lang na how to fight. Nangabakan ni Jesus. Ti ayan na laang amum ba nga laan di victory ni Jesus, a sure victory. Dagiti nga teaching very important. Tidak dumakakadwa hanaw na believe siya. But one time, ni Brother Jupri, kasi panay prosperity ti testimony niya. But ija jimanay, ija akop, imapan isuna dyan as tao. Tana-attack isuna. Kat apay nga nakarik na di presensya nga sabsabali. Hingga na nga medyo matanan mabutang nga kaslamatan saknapan da dyan nga presence di hingga na ulo na. Hingga na nga kayat nan tag-suicide. Iso nga ijay nga bilib. Ijay may sursuro ito kailangan gayong nga talagang amun. Ti authority tayo sa believer. So ijay nan nga hinagilap tayo sa kabasit nga muna. Kanay kinaskasaut na rin. Hingga na nga nagsubli. Ti panunot na. Kasi kasla maawanan yung panunot man. So na kita iti mang mangyari. Iso nga, kaya't ko nga isuro na ito'y kara kayo. Iso nga, nuhan mo na gito'y, kasano kayo ngayong makasurvive. Iso nga kailangan amuyo, na ito'y spiritual warfare. Okay na? So, dahil ito testimony nga lang nangyari. So, kitaan niyo? Siyak madin nagijay nga evil spirit nga ada mangipray kanya kana duma. Oh, rabasya ka. Agasam day parang dabay. Kasday day ta. So nga hanyo lang nga mo dagi saksakit. So no minsan no kararag kayo hang kayo makakararag, you need to know. Kailangan amuyo ti spiritual warfare. Ti prayer. Okay? So, agsubli tayo ng Ephesians.
So, di inbaga ni Paul ito, tapno kaya tayo, nga resistaran the enemy. Itida dyan nga aldaw, no time. Then after the battle, ada ka pala nga si tatakder. Tilukanong saga namanan, tira raot na, dahil ati Christian. Amen? Hang after the battle, kat ada na nga natumba, hang asay. Ada nga si tatakder, okay? Stand your ground, putting on the belt of truth in the body, armor of God's righteousness. Number one, nupay, dagito patalastasak lang na kita. Number one, nga ikawas tayo. Jesus as our righteousness. We need to know that we became righteous in Christ. Alaan tayo ni Jesus as our righteousness. Hingga nang agbunga. Amen? Okay. So, righteousness. So, may meditate ko in my life, Jesus, you are my righteousness. Amen. Your righteousness is my righteousness. Hangkalang ang gibagbaga kasi hingga na nga rumwar nga piktara na jay life mo. Okay? Next, 15. For shoes. Siyempre kaslaka nga rod, soldado nga makausan. Di ba ada shoes tamat? Adamat shoes tayo. Ingati shoes tayo, put on the peace that comes from the good news so that you will be fully prepared. Amo yung dekon ang Jesus Christ, peace, na jay inanak o ay talnak, tibatik kaya kayo. Not the peace of this world. Amen? May isang isupply ti good news or isupply ni Jesus. Peace of God. Hanyong i-allow tiriribok nga agwo-work nga isunod imang destroy kada kayo. You need to know nga ni Jesus as our peace. Kataday dihunag tayo. The peace of Jesus. Or He, Jesus, is our peace. Aman nyo na gidyahan. Iso nga dayay, uray kasay, permiti struggle ko. Permiti pain in my body. Kat kaslan wag kararag ka, aduti amok kapamayan, ng kaslahangag kuri. Tilang nababati de speaking in tangson. Tilang nababati, Lord, you're still my God. You're still my Father. My life, awanan ha, ako na makakakararaganak pa yun nga makakakas out. Nakapsutan di busis ko. In Jesus' name. Kung kuna na malangan, lahangan mo lang nga din gini sa tanasin. See? So, sanggirak na lang ka. Kung kunaklatan ni Jai. So, kailangan nga doon tayo muyo dyan. Amen? Nga may sa nga dawat kay Lord, I need peace. Your peace. Iti peace ket patalnaan na di panunod ko. I need your peace. Yan. Amen? You are my peace. Yan. So na kita, iti dagasan tayo basit. Kailangan i-workout tayo na kita. 16. Okay? In addition to all this, hold up the shield of faith. Isulat na faith shield. So, tibang stop ti aming umapapuy nga aros pana ni Satan. Faith. Ano ti bilibam? Bilibam kay life mo in Christ isu ti isanggam. Kasparagaday, ano ti pain? Sika Jesus, you are pure health in my body. This body is yours. Kinatang mo na ito iba yung blood. Kat sika tada kanyak. Amen. Noan niya, tibinilib ko kini Jesus, isuti isang sanggak latay dyan. Ang gana data. At kaya na iba, hindi ka kabagyak,
iti dadumang sidag nga kabagyak iti physical. Dapat ko magamin ni pastor kung kunadamot concern ng Lord Piman. Apan ko magamin di hospitalan. Apan ko magamin nagpadoktoran. Hanak ka against ti doktor. Hanak ka against ti hospital. Pero for me, anya gunguna na nga ta. Jay Diyos ko. Kaya pinatik kini Jesus. Kaya't kong experiencean noon niya din baga the Word of God. Hanga siyak day no pay I know nga ni Lord tinang ikarga in my heart. Hanga siyak day tao nga no nakita nga inbaga nga by the stripes of Jesus I am healed. Kaya't ko riyay. Hanak-hanak palang agbirok ta alternative. Kailangan ka experience niya because no kunak nga truth the word, then it will work. Amen? Iso, then ba nga kakaanakak? I-divertik nga re. Agsangit na kano. Sangita na ang pekano di ay kasyak nga uncle na. Mabalil na kumagaming kat mapan itikwa. Mapan agpadoktor kiti. Nagtimak ni Apo Diyos ka na. Han mga sangitan iso na. Ti sangitam di sarilim. Kinjay anak mo. Ta? Kadi nga rod. Agbiyak kayo mo ti pamati. Kaya ni-rebuke ni Apo Diyos. Pipiyakit di suda. Tayo apply dati faith. Ta kayo ngay. See? Amen. Tanya ti apply tayo. Faith. Ano ti pang-abak mo? Faith. I-apply yun ba nga talaga na ita? Tinaduma-dodapanan ni Satanas kat sa bali mo gamin tayo isang gam. Samo ko na, I'm living by faith. Nagitangay, ti kaya ko ay korektar. Ni Peter, no daw manggag ng ibaga ni Jesus, talaga kaya't natin ag-experience. Imbaga na magnay dyan danom, magna nga talaga. Naiti believer. Amen. Anya pang idap? Faith. So alaam no, anya binilib mo ka ni Jesus. Anya ti biyag mo ka ni Jesus. Anya ti workout ni Jesus. Anya ti power ni Jesus. Isu ti pangsansanggam amin nga umay. Inbaga na amin nga umay. Sanggaam ti faith. Idipum. Hallelujah. No, minsan datayo kat sa bali. No, dati umay nga pana ni Satanas. Ang kayo masaksak na. No, finances, kat pinanana ti finances mo, kat utang ti isang gabi. Faith, na ibaga ka nga utang. Ita tayo inadadal ko rin. At the time nga kaslak, maipasubong nga talaga ang utang. Ngayon ko na ka, no. Idi nawat ka, nawat ko ti kinabaknang ni Ama. Ti dawatak miracle. I need miracle. Patasin nyo ngamin. Amoy no takderan nyo, santo ag-work ti miracle. Nuhan nyo nga takderan, hang ag-work ti miracle. Kita nyo that time ni Nebuchadnezzar. No tumakder na Daniel, santo may ti miracle. Hallelujah. Padasan nyo. Tapno adaganas na ti pamati. Tapno talaga nga nagbiag ka. Woo! Kanya ti pang-isap, pamati, hanga pakaasi, faith. Oh, hallelujah. Ma-rebuke ko ma the spirit nga hangag bibiyag ti pamati. Amen. Ada tayo the spiritual realm. Kat the spiritual realm nga yan tayo the kingdom of God. Kat
iti biyag ijay faith. Iti spiritual world or dark world, ti biyag ijay fear, doubt, demonic fear. But ijay spiritual world, nga kingdom of Jesus Christ ngayon tayo, ti life ijay faith. Hawatan niyo. Hanga physical ti kalablaban, spirit to spirit. Ma-overcome mo ti fear by faith. Mas powerful, jay world ngayon tayo, heavenly world. Hallelujah! Magita ko ba nga dalubong mo nga sa bali? Dine anak ka iti physical realm. Nagbiyak ka dito yung lubong nga physical. Dine anak ka iti spiritual realm. Iti spirit. Naianak ka iti spiritual world. Dati ti dapat nga biyak na. Kat ti faith ti adahay jay. Ni amam nga Diyos ti kaduham. Woo! 17. Put on salvation as your helmet. Iso nga amon nyo dyan na kay salsalakanan nyo. Ta isuot nyo. Nakaisalakanan tayo. Isalakan tayo di basol. Isalakan tayo ti impyerno. Isalakan tayo kina Satanas. Isalakan tayo ti lunod. Isalakan tayo ti sakit. Isalakan tayo ti poverty. Isalakan tayo ti old life. Amin na gijay, amuan nyo, isuot yun rin. Panaka-helmet yun rin. Nakaisalakanan nyo. Naisalakan kayon. Karagijay, idinawat yun ni Jesus. You are now saved. Amen. Kaya di pa naka-helmet yun. Amen. So, idi adati pain, adaragijay mariknak nga, talaga mang pakapoy kanya, I am saved. Kuno ko na saved. Malagip ko manan di ubing kami. Nga dati inautan, day out, no masagid mo ma-out, ijay game. So, sige, kinamatan. Nga madati, pag-savean. Ito na daki dyan nakalanong kan, save. Ora pa na ikasa-kasaking ka, out, nakasabak nga rod. Tal na yuman, apay nga ma-outak dito nga ikat nakasabak. Kasjay dayhay, so nga you are saved in Christ. Save. Amen. Save akti poverty. Save akin ka Satanas. Save akin ka nga di demonyo. Adakon kini Jesus. He is the rock of my salvation. I am saved. Amon ni Satanas na kita. So ano amom? Talaga save ka nga talaga. Dahil bagabagak. Na kayo nga may bagbaga na awat yun pa na kaisalakan, amon yun na kaisalsalakanan nyo. Hanga lang nung matay kayong to, hang kayo mapandi impyerno. Amon din na kaisalakanan. Amen? Hallelujah. Adot na kaisalakanan tayo, di na-receive tayo di salvation. Kat na dihay, nakasave ka kini Jesus. Woo! Nabay, and take the sword of the Spirit. And that is sword of the Spirit, which is the Word of God. Gospel na ita. Alam niya, gospel, iso ti sword mo. Nga offensive weapon mo kini Satan. Do you come iso na ti gospel? Amen. Okay, now. Amin na gina, i-apply mo amin na ita. Dito'y verse 18. True prayer. Pray in the Spirit at all times. Or tinaduma, aramiden nyo dito'y intono agkararag kayo. On every occasion, stay alert and be persistent
and your prayers for all believers everywhere. Pray in the Spirit. May isa nga pray in the Spirit to speaking in tongues. Amen? Talanda ka nga kararag. Hallelujah! Amin da gajay with righteousness, faith, alam amin da jay no agpray ka. I-apply mo amin dihay. That's how to fight. Iti spiritual warfare iti prayer. Kailangan ada jay righteousness, ada jay peace, ada jay faith, ada jay salvation, ta iso ti power ti prayer. Pagijay ti prayingag-work. Hallelujah. Okay? So now, the spiritual warfare di prayer. Yan ay bagak tatay. Ano agkararag ka laban day, ado ti evil spirit ijay. Matamaan da ijay. Mapantayo ijay kini Daniel. Daniel chapter 10. Verse 13. Oh, hallelujah. Spiritual warfare. Muyo ka di, nga dito'y lubong, ito'y verse 13, kunana, but the prince of the king of Persia withstood me 21 days. Sino ti eksasaw dito Ni angel nga Gabriel. The prince of the kingdom of Persia kinalabandak ti 21 days. But lo, Michael, one of the chief princes, came to help me, and I remained there with the kings of Persia. So makita yu jay, sino aya da the prince of the kingdom of Persia? Amoy rin kat kingdom na ito Spirit lagi jay. Amoy ka di nga kasparga nation. Iti may isa nga nation, ada ti makunkuna nga spirit nga mangbabantay. Ijay China, di katada. Ada spirit ijay. Ada ti awag tiraduma ijay, territorial kunang tiraduma, dajay isu ti agturturay ijay nation. Spirit, isu nga, kada nation, ada demonyo da. Isu nga nakas intersidan tayo ti kararagan tayo dito yung nation nga Pilipinas, lumaban na giyay. Nawatan nyo? Tati kararagan ni Daniel, isuda, nga Israelites, tadjay lugar da kuma. Nya? Pero ada ijay ti lumablaban, nga nang kukontrol ijay. Now, tapno mai-adjust ko iti ko ay ada ti territorial spirit, ijay nation, ada ijay city, ada ijay barangay, ken ada ijay balay ti may isa nga tao. Ijay family. Nawatan niyo. So nag-intercede kay jag, pray ka, lumaban da dagi. Iso nga kailangan nga ag-work ti angel to help you. Ag-work ti Holy Ghost. Amin. Kita nyo, basahin nyo lagi ito nga lang nangyari the biblical time. Ado ti kasta. So ako nang ngayon ni Prophet Sadhu dito'y Pilipinas. Pray for Philippines. Especially President Duterte
iprian nyo nga mawarwaran ni sunay, the power ti witchcraft, power ti dragon, nga mangpadas nga mangkontrol ni Pilipinas. Dati prophecy na dito Pilipinas. Because paspadasan ti dragon nga i-control ni President Duterte. So pray for your president. Nang nag-pray kay Jai, laban na ita. So nga kaniyak, I know, dati laban ko dito eh. Umuyong amin, kapaminduwak na yan eh. Di damo dyan tinmama dito eh, nagisayak pakatayan nga rin. Manilumtag dito eh. Hana ka makapangan, hana ka makaturog. Kaya oray dito nga banda. Katsang ko nga mo, tikunak kat. Mayatan eh. Ngam gayam, jay kiti tigese suminaan di kararwak. Kata mo yung prayer de. Ingana nga in-reveal ni Apo Diyos di witchcraft. Inpakita lang kaniya kay jay night vision. Jay ayan da dagi jay naurnungan da. Adati cross da nga kwa. Nga baliktad. Nga cross iti krusado nga yay. Kasi ay santo duwa nga nagkukross nga siya. And then, edi nakita ko yay. Edi binumbabumbahan tayo iti fire ti Holy Ghost. Umayte apoy ti Holy Ghost. Maksat na kita aparatos yu. Maksat na kita gamit yu in the mighty name of Jesus. Gana nga na-destroy. Kat umumahay na kita adal ka dayak. Hapay nga tada kita eh. Hapay nga pakibibihangan na kita yung witchcraft. Nga dati may isang pastor ngayon, may ganyak tinamisan. Nga, isuna, kat natamaan isuna, I don't know. Basta natamaan isuna iti martilyon sa amin, natuktukan jay ulo na kat istay maparalyze. Eri manu nga prayer da segunda testimony na. Awan lata. Gana ko na nakakano kinimisis na, kas out man, the spirit, the witchcraft. E di kinasa out ako santo na i-deliver? No. Apa yung kasday? Pero sa mo yung iti spiritual realm, ore na gita witchcraft iti Amerika, amuda tayo dito Pilipinas. Amo yun umapapoy ka. Ada silaw mo nga agrananyag, buy-buyaan na ka ti spirit. Spiritual world. Kailangan nga umunag tayo ti kasjay nga level ti spiritual things. Iso nga, ijay ko nga, oh, praise God kung kunak. Mal-alarma nga rudmat. Nagito nga evil spirit. Ijay ministry mi ditoy. I know. Nga anointing mo. Kaya po iti Holy Ghost, kat sumsumyab. So kayat nga padasan nga idupan. But, you are greater than them. Kasi latamot ka na ka. Hanak ka mabuto nga. So nga, I know, karagay, so nga, sabali man na dito, in-attack na nga rin. Tadi nga ron. Cast out. So nga, agpipray kayo. Takastoy gayam. Use the blood of Christ. Use the blood as your covering. Use the blood as your covering. Even your family. Amen. Amo yung idi. Ija mountain trail. Ado ito kiti masaksakit nga igda. Na demonyo nga igda. So, daduma may deliver. Daduma magasan. Ubing ni Isaac at the time. Muyo ti nang nangyari. In mighty fear, in mighty attack the enemy, karig ti ubing. Kasi ang kung mo, nga di makaskas out gayam, mabatbati da ijay kampo.
Na-deliver lang, nabati na ijay, nagay spirits. So nga pa'y agsakit na ito bingko. Agko-convulsion. Minsan pa'y uresyak, matamaan. Na minsan, adamanan, inmatak ti uyak kat, idi lumabas ni inami nga dito'y. Nga ni mama, ni misis kat, hey! Kung kunan ijay, hey! Kumang kayo na, hindi kayo, ay, kaslaki di sumgar ka ta, apa nito nga bakit? Apa nito nga mama? Di ko nakdi na minsan, nagsublikat, yan magadari, kananakat, niyati maganga, may mesak matitoy. Haan sa dati, duwa nga lalaki, nga ada nga inaabay da ka. Iso nga nakigtutak. Iso da nga ruti mga ipapauyak kanyak na gijay. So makita yo, tiyan mong gagangay, tanaarbisan ka. Mawawatan niyo. Ngam da gijay gayam, ada gagay mi jay. So nga ibagbagakon ka na kayo, daytoy, tadagayam timang hindi-hinder, nupay no amo tayo kumanda in open ni Jesus, nga dalan di prayer tayo the throne of grace, handa nga kaya hindiran di ay. Handa nga kayan ta naabakdan di ta principalities and powers. Pero no saan yung amo, padasen dang ikastoy, di prayer you. Kasano? So nga, i-apply yu jay. Blood. So, dirabi manan, may naisak. Pray tayo kung na namanan. Dahil na-apply the blood of Jesus. Dito'y kampo. Malinisan. Di aming power to the enemy. By the blood of Jesus. Yan. Kana cast out. Dinalpas siya, hanak mo't nga makaturog. Tuloy ko nga nagkas-kas-kas out. Amen. Takitaan nyo ka di. Lumablaba na karod. Inayo na ni Mrs. Manen. Kitaan nyo rin. Awan babait nga talaga ni Satanas. Uri naaabak padasa na lata. Ang tandaanan nyo ibagbakla to'y naaabak. Tabaka na nga yung testimony ni Mr. Kusalan nga, talo ti ulo na ito sa panunuto niyo. Imbis nga dan ni Jesus nga may isa nga ulo, nga He is the King of Kings and Lord of Lords. He's alive sa'yo. With His holy angels, pinarmak na aming nga demon spirit of hell. Iso nga use the blood. Kasi na isurok, the power of the blood is in the Holy Ghost. So no usaram the blood, Holy Ghost at work. No usaram the nagan ni Jesus, Holy Ghost at work. So might mo lang gadawatan nyo dyan, holy angels you. Ako na ni Brother Raimundo, di kararaga na kami, di may nakita na, dito'y kampumi, nagaduti angels. Amen. Wow. Ni Jesus tupay, di jay wilderness. Tinabisinan, na pinadas ni Satan ni jay. Ito nangyari, di kinas out na day demonyo, tinag-take over, angel, tinang-strengthen kanya na. So, ang kailangan nag-operate sa angel. So, ada di talo nga mabanag, nga kailangan, iparang ko ka na kayo, jay, panagpipray tayo. Hanggang lang pipray nga, Lord, Lord, itin mo tikasoy, Lord, Lord, hanggang say. Habang nagpipray ka, apply the blood of Jesus. Amen. Ano yata rin na usaran di blood? Blood is for cleansing. Blood is against death. Blood is against the devil. Blood is against unholy spirit. Because the blood of Jesus is holy. So apply the blood. Amen? Number 2, use the authority of Christ's name. Cast out demons. Habang agin-intercede, habang agpipray kayo, you need to cast out evil spirits. Amen? Matthew 17, verse 21, the prayer
Mapaksyat ti demonyo. Howbeit, this kind goes not out, but by prayer and fasting. Tira duma pataros si Bible, awan jay fasting. Prayer lang. Sumabalin nga makas out, the devil. Mabalin nga pumanaw, through prayer. Ang kasanod ay kasam pray. Nadakag be pray. Use the name of Jesus. Amen. Kastoy nga min di prayer, ada di prayer nga asking the Father. Father God, tinaga na sus, dawatak na ito'y. Adamat na jay, just asking in the name of Jesus. John 14, verse 12 to 14. Anyaman nga dawatan nyo diyan agang ko aramidak. So, mabalin nga diriso. In the name of Jesus, I order you. I command you. Go. Come out. So, mabalin nyo nga usaran dayay. Amen. Asking in the name of Jesus. So now, nagijay. And then number 3, anad-adal ko, dawatan nyo jay angels you to operate. Amen. Dawatan nyo ti angels you nga operate. Because every believer nga na born again, ada ti angels da. Hanga may maysa. Ada ti angheles nga kadwa tayo. Kurang ti time ko jay, nga may parang. Pero kita ni Daniel, ada angel na. Sino mang banta-bantay ken ni Daniel ni Gabriel. So tikat kadwa na, wow. Siguro, antay nga mo, baka hanmot nga awam mo palang tinagan dya angel mo, basta ada angel mo. Amen. Naibagada dyan Hebrews eh. The angel of God. Fire. Ministers of God. Nga may baon kada iti mang receive to salvation to help them. Amen. Iso nga mayat kayam diyay. Dadi, idi ang ko nga mudagay. Ba't mabalin gayam? Amen. So, ito yung lumaban. In the mighty name of Jesus, mabalin mo ko na ito. Agkuman kay dyan. Mabalin mo itong ibaga, holy angels. Da kayo ti kadwak ditoy. Kayo ti angel ni Amak to help me. So ano mamisan niya? Dari, mga Diyos, ti angels mo, i-dispatch mo, iti kalsada pagtarayan mi. Bantayam na kami. Amen. Hallelujah. So, spiritual warfare iti prayer. Kailangan nyo nga mo, ngosaren na gitoy. Hanlang nga dawat. Use the blood, use the name of Jesus, and allow your angels to work, to operate. Tuloy tayo yung next. Hallelujah. Ngam amuyo, the prayer, laban na yay. Kubat yay. Naabak ti ka kubat. Ngam, kailangan nga amum, kausaran, say victory in Christ.